Koloni Mandal Congress asai hemalong nilitum Karbenglong District Congress Committee asarkular ateng madang te circular awede poida meni litum anikan mangta lason si Koloni Mandal Congress Committee mate Koloni MSC constituency peneta meni litum Indian National Congress Foundation Day lasorni nitum talon bomlo lasihu 1885 aningkan pen inian haroi sirat hongkep rasir kep laso foundation Day mate amhangke thekani laso talon pon bomlo lasi laso pache tonun si pini dame laso dame nitum Koloni Mandal Congress Committee long MCC MMCC MYCC laket home office bearer chingrum ji nilitum pini dak Indian National Congress Foundation Day laso nitum lama pangjarik lo kasi laso lama pangjar pon mangke dak Koloni Mandal Congress Presiden alangli Surendra Tok bisi alangli lama pangjar pon lo tapi nili paneta me dak Koloni MCC in charge mate chugdamtang nili dak congressman officially candidate INC candidate penili karjabdun laso pensini pandak aluisa po ason sini panang papon lo lasidak nili lamthi sini press media Karbenglong solangdo doang pen India adang pi do mulu ko tong hane pachini itu madak ini press meeting ni pon lo lasi ado ko nili hin pen dak Koloni Mandal Congress pen in charge hoy pen nili ado ko pan ningkan gimi mate English Ingraji ningkan ini advance ni kangsa makardom Congress ahin pen nili pajir pon lo kardom lasi pinini tumda ketalon nalom gicetong gelahelo Koloni MCC office bearer lapen MMCC office bearer lapen youth congress office bearer ni tum cetong lo lasi la cetong pen ni tum non hedong ni tum play host elop la play host epen non ni tum da ado ko pen lang sudun raproi la solo sini tum la media tum pan ni tum chuhang si ado ko pan pachini media hoi pen ni tum la congress pinyam hanget he bukan harus sirat hongkep sirkep masuk ke play talon permission pen sini tum chulpon lo jo la sini tum pini laso press media no pen ado ko pan puthot ado ko pan ningkang sama kardom bajirsi lan sini litum pini laso asayang dengeni tum deng pon lo silam pen sini lamri kelum kardom